niba sinumva wenda sinzi mu ijambo then ukaza gukomerezaho ngarura niba wagarutse wakomeza nta kibazo. Sinzi nimba ahangaha none wumva numvikana. Turakumva neza. Byabaye ngombwa ko mpinduraho narindi ndagende uko navuye iwanje nazamutse nagiye ahandi kandi ubu ngubu turi saa sita z'ijoro. No kwishira nyine mu mainsecurity nyine ariko nabonaga ari ngombwa yuko mvuga rino jambo mbere yuko wenda kuko turi mu bihe bibi Pahuro yavuze sinzi nimba mukira mu nyumva. Turi mu bihe bibi ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Sinzi nimba nakatitse nari maze amateka ya Colonel Mukara ifashe kuri makanika sinzi aho nakatiki. Warugeze kuri Colonel Makanika niho warugeze. Nari mbabwiye nti uyu munsi ni ibikuba mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge ni inkuru itarigeze ibaho ukundi kose mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge ko kumva ngo amakuru ariko araza avuga ko Colonel Makanika yapfuye, Colonel Ndori yapfuye, Colonel Mitabo yapfuye, Kamasa Welcome Ndakizi yapfuye. Ibi bintu ni inkuba cyatumye mvuga ntangira nti aya makuru abikinyoma rwose nta bukuri kuvuga ngo ko baraduharurira bakageza abasore b'abanyamurenge abaofisiye b'abanyamurenge 27 RDF zishe gusa kubusa ngo ubwo batumvikanye mu bintu bya politike. Iki kintu ni amateka azandikwa n'abuzukuruza kugeza ku tuvivi tw'abanyamurenge bazibazaho impamvu yazo. Batari ko munkurikira nakatitse turakumva neza. Rero bene data no kwihangana iki ngiki cyari igihe kuko twatakiye amahanga twabwiye amahanga twabwiye leta yacu twayeretse ikibazo twahuye naco. Leta yacu twayeretse ikibazo twagize nk'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ariko kubera ko muri leta higanjemo abakorana n'abanyarwanda ikibazo cyacu banze kucumva canze guhabwa agaciro. Noneho abo tuwe turegera nibo banyiri kuduteza ibibazo tukaza tuvuga amagambo akazagenda akatugarukaho aho kugira ngo amagambo agenda ashirwe mu bikorwa amagambo agafatwa akagenda akabikwa mu tubati. Twatanze uburyo ikibazo gishobora gukemurwa, twatanze uburyo igihugu cyacu gishobora kugenda kugira ngo natwe tubeho nk'uko ibindi bihugu bibayeho. Amagambo twavuze yose abakongomani twese en general ibitekerezo twatanze iyo biza kuba byarashizwe mu ngiro Bonagana ntiba yaragiye Goma ntiba yaragiye Bukavu ntiba yaragiye uyu munsi ntibaba bageze ku Bwegera iyo baza kumva ibyo twavuze. Ariko kubera ko abo twabibwiraga bari bazi ibyo bateguye kandi ibyo bari barateguye n'ibingibi biba bitubaho nicyo cyatumaga ibyo tuvuga byose bidahabwa agaciro. Ariko uyu munsi ndagira ngo abanyamurenge twese aho duherereye bavugaga yuko ngo bashigikiye M23 uyu munsi bose ku mbuga bakonje bose baguye mu maso. Ibyo twababwiye imyaka n'imyaniko ishize byose bariko barazana noneho babyibonera n'amaso yabo bya bindi y'amarangamutima yabo bitaga ubuhanuzi yuko ngo bagiye kubona igihugu. Mu gitondo hari wazindutse nyandikira ngo jewe ngarura ngo ninshaka ngo iyo ngo nkwirwa ngo ninshaka ngo iyo mpungira ngo ubu ngubu ngo tuvuga ngo bagiye gusohoka mu nama ngo Colonel Makanika ngo bafata Minembwe ngo nibamara gufata Minembwe ngo bamanuke bafata Ubuvira ngo bahereko ngo bapasuwe baza Kinshasa ngo se ngo tuzakwirwa he ngo twaragambaniye ubwo mu gitondo none bakorera screenshot. Ndababwira nti none mwebwe muze mureke kudutega iminsi mibi. Iyi ntambara dushobora guhinduka namwe ikabageraho nubwo ari twebwe mu Yirundaho nubwo ari twebwe mu Gitega muvuga yuko ari twe dukwiriye kubona ibyago ariko namwe hari igihe mwubibona hari igihe natwe igihugu twocigarurira namwe mukabura iyo mwerekera nubwo muvuga ngo mwacigaruriye tuzabura iyo twerekera.
ngo muraje ngo mugifate mwese ngo cyose ngo mukigire ngo icanyu ngo mwakigira ico abanyarwanda uko mwashaka kose ngo niko muzakigenza kuko ngo nimwe mukiyoboye Imana ishobora kuba yabatije imbaraga uyu munsi ejo ikazibaka natwe kaze dusubiza kuko n'ubundi twari tuzisangamo tutuzi uko byagenze kugira ngo abasirikare bacu ntibarwane tutuzi uko byagenze kugira ngo abaturage bacu ntibarwane ku gihugu cyabo tutuzi uko byagenze umukino wa kimwe M23 ikaba yafashe hano hantu hose itarwanya ejo izahava itarwanya ariko se mwebwe mwakoze bino bintu muzerekerahe none nyuma yaho gucyashoze nk'amasaha nk'atatu cyangwa 4 inkuru za mbere ziraza zivuga yuko drone zimaze kurasa umugabo yamasimba yamatanga audio ngo niho ari ngo drone ngo yaje gusanga irarasa ngo utera ibomba ngo hashangwa nk'amazu ngo nkangahe ngo nta n'uwakomeretse ngo abantu bose n'amahoro tuje gukurikirana umuntu umaze gutanga iyo audio ari Nairobi ari muri Kenya abantu bapfuye bashize turi mu bihe byo guhaguruka tukamiriza tukavuza induru tukaboroga nimba noneho dutakira Imana kuko amahanga twarayatakiye ntiyatwumvise leta twarayitakiye ntiyatwumvise hasigaye twari tugeze mu gihe abanyamurenge cyo kwinjira mu masengesho atari amasengesho yandi yo guhumiriza gusa yari amasengesho yo kwambara ibigunira amasengesho yo kwitera umukungugu amasengesho yo kwisiga ivu amasengesho yo kwigiriza amasengesho yo kwatura ibyaha byacu amasengesho yo gutakambira Uwiteka tubaza Imana twebwe icyo twakushe kugira ngo FPR tuhane bene kino gihano cyo kuduheza kwicumu bene kunguku yagize udutandukanye na leta yacu abangaba yarashishije drone bose niyo yabakuye muri leta ibabeshe ko ngo bafite amasezerano yo kubahisha igihugu cyabo cy'abatutsi igeze kudutandukanya na leta igeze kudutandukanya n'abaturanyi bacu igeze kuducamo twebwe twenyine ubwacu ntitwe tuvuga rumwe twahindutse abanzi bamwe barifuriza abandi kurimbuka n'abandi bayiyobotse irabiyiciye iri ngiri ni isomo abanyamurenge twese uhereye ku muto uhereye muri Mahoro Peace Association banyamurenge mutualite ukamanuka neza ukagera mu banyakagara babo aba bagize abanyakagara naco ariko munkurikira turakumva neza turakumva kugeza mu banyakagara twese hamwe twamaze kumenya ko ari abashigikiye leta ari abadashigikiye leta ari abashigikiye FPR ari abadashigikiye FPR twese ubuzima bwacu buri mu kaga ninde wo turengera uwo turengera twaje gusanga ari nta wundi ni twebwe twenyine guhumuka tukava ubuzima tukaje buntu aba batije FPR no murindi uyu murindi bagenda barara inyuma y'uyu muyaga uyu muyaga uzobamara ibintu twarabivuze twavuze ku maspace tuvuga yuko ibi bintu twirwaneho ihayiko aya maperinati twirwaneho ihayiko aba baba bayikoresha aya maperinati izi zandiko bahe bandika bagasinya bakavuga ko ari kamasi ibi bintu bizazanira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge karambaraye tubivuze baradututse baduhindura abasazi none ubu nyine ko baraza bavuga bati ibyo twavugaga ibyo abantu banyakagara bavugaga aba banyakagara ibyo bavugaga kwari ukuri jamaze guhamagarwa n'abantu bo muri Mahoro benshi cyane batagira uko bangana bampamagara bambwira bati noneho twumiwe twaguye mu mazi birengagije ibyishimo n'indirimbo baririmbaga gufata goma baje gusanga goma atari yabo gufatwa kwa Bukavu baje gusanga gufatwa kwa Bukavu atari ukwabo baje gusanga ino ntambara atari yabo kuko twabivugaga ubu nyine dufite imirambo y'abasore b'abanyamurenge mirongo irambaraye itaguye ku rugamba wenda ngo tuvuga ngo bariko bahangana na Red Tabara zaje kubanyaga inka bariko bahangana na Mayimayi zaje kubatwikira imihana no kubicira abaturage barashwe n'ababakorera kakwa kundi bavugaga n'inkono ngo yatetse amagufwa ngo niyaza yimena aba bakoreshaga nibo babiyiciye bagabo bene data abanyamurenge mureke tuve inyuma y'imiyaga tugaruke twese tuba umuntu umwe tumenye ko FPR ari umwanzi wacu witeka ntabwo ari umwanzi w'ibihe
n'umwanzi w'iteka. Iyo tuvuga bino bintu si ukuyanga, ntabwo twanga FPR ariko biratwanga, kandi kuko twanga bagukomora kuri ba sekuru. Nigeze kumva Pasiteri Seba avuga urwango FPR twanga, avuga yuko ngo rukomoka ngo kuri Kanjogera, kandi kuri Kanjogera deja urwango rwo rwari rwarabayeho uhereye igihe c'abami, ukazana neza ukageza igihe c'abamishonaries bakata Afurika, ukagaza neza igihe c'ababigimba na Musinga, ukagaza n'igihe ca Rudahirwa, ukazamura ukageza igihe ca Kigeli, ukazamuka neza ukageza mu gihe ca Kagame. Urusha u Rwanda rutangiye none batwanga. Iri jambo ryo kuvuga ngo bazatumanura badukure mu misozi, bazatumanura badukure hariya, byatangiye kuvugwa n'umwami w'u Rwanda, birazamuka bigeze kuri Kigeli. Haje uwo bita Mudandi avuga yuko ngo bagomba gufatikanya bose ngo bakava muri Kongo ngo bagataha ngo bakaja mu Rwanda ngo bakaja gufata ubwami. Abanyamurenge baranga, ntibyarangiriye aho. Mudandi abonye abanyamurenge bamwangiye, agiye mu Babembe, baremye Murere, bararebye bararwanya, bona abanyamurenge bararwanya, bona mayimayi barazirasha barazinetralije. Mudandi asezera abanyamurenge bababwiye yuko ngo batazaba muri kiriya gihugu, ngo kandi ngo nibakibamo ngo bazakibamo bahe barwana gusa. Iryo jambo abanyamurenge barirenza amaso batabara abanyarwanda bafata u Rwanda. Bakiri mu kibira bababwiraga yuko bazabacura. Jewe uyu mukaraye yambwiye amagambo bababwiye u Rwanda rutarafatwa muri 1993. Uyu mukaraye warapfuye yambwiye amagambo bababwiye ateye ishavu, kandi si we wenyine wayabwiye. Muganiriza abagabo bose b'abanyamurenge bari mu nama. Enoke Ruberengabo yari mu nama, Mirere Ruhimbika yari mu nama, Nyarugabo yari mu nama, Ruberwa yari mu nama. Turavuga nde tureke nde? Dugu wa Murenge yari mu nama. Turavuga nde tureke nde? Amagambo bababwiye bataratera Kongo, n'amagambo bavuze bamaze gutera Kongo, n'amagambo James Kabarebe yavugiye 1998 yavugiye Kinshasa, amagambo yavuze 2003, amagambo bavuze kugeza n'uyu munsi, kugeza n'ejo bundi bagapangwa n'abantu yahaga babitakwira bana Ruvumbi, bandi amagambo bavuze yose namwe. Colonel Makanika yararyamye ku bintu zabo, azi neza ingaruka zabyo. Si rimwe si kabiri si gatatu bamuhamagara akanga. Ejo bundi muramu wanje baramubwiye ngo yakire Reditabara, zari zivuye mu Gitumba, ngo bagandize Reditabara ngo baje kuzinstara mu Rwitsa kuko ngo bari buziyobora. Aranga arababwira ngo bareke ahagararire mu Karenge, yanze yuko gufatikanya na Reditabara banyishira muramu wanje. Muriko muranyumva? Turakumva neza. Bari bampamagariyemo. Turakumva. Banyicira muramu wanje kubera ko yanze gukorana na Reditabara. Bavuga ko ejo mu nama Colonel Makanika yababwiye yuko nubwo M23 ufite umuvuduko ariko ngo idafite imigambi myiza ku banyamurenge. Yabivugiye ejo mu nama, kandi muri iyo nama igakangara bari kumwe na za Reditabara zose zaje zibatabara wa munsi barasa kuri Evo, ntizasubiyeyo, ziracari zari zikiri gakangara. Mukurikirana amakuru Musore yavuze, Mugema yavuze, ariya makuru yari ukuri kuko njewe navuganye n'abantu bariyo yari ukuri. Jewe uyu munsi tuwe tuvuga murumuna wanje wo mwadata wacu yahaguye, yapfuye, yapfanye nabo. Uyu munsi tuwe tuvuga yapfanye nabo, nubwo ngifite umurambo wa mukuru wanje i Bukavu na murumuna wanje wo mwadata wacu yahapfuye. Ise yaguye irundi umushoto muramuzi, nawe uyu munsi yaguye igakangara, umuhungu wiwe. Ejo bundi yanyishe umuhungu wa mukuru wanje yicwa na Reditabara. Izo Reditabara ngo zaje kunyaga inka ngo ababo barya ngo mu gihe bazaba batabarutse mu gitero cyo kuri Evo. Turavuga ati iyi mikino twirwana nk'iyayikina, ese kiyabaruza aba bantu kwere bazi ibyo bahe bakora. None rero uyu munsi barahindutse bonyine barabiyiciye. Abanyamurenge twagwiriwe n'ijuru, twagwiriweho n'akagwe. N'abandi bishimaga ngo naka yapfuye, ubu ngubu nta wo kwishima nubwo yo bari umurozi. Barishimye ko Rugabisha yapfuye, ariko ubu nyine yaba twebwe yaba abandi ntawe ushobora kwishima ngo Colonel Makanika yapfuye. Twari tuzi urwo Colonel Makanika dufatiye, kuba gusa yari hariya twari tuzi urwo dufatiye.
none uyu munsi abantu bose babuze ibyo bavuga bahwereye kuko amagambo twababwiye azabacira urubanza igihe kirekire imyaka myinshi aya magambo azabacira urubanza kuzageza twese duhindukiye tukumva yuko umuntu umwe gusa rukumbi tugomba kugandukira tukicarana nawe hasi tugategurana urugamba rwo kurasa abanyarwanda ni leta ya Kongo abanyamurenge tugomba kurwana urugamba rwo kwikura mu gasuzuguro duhereye ku banyamurenge bose bakorana n'abanyarwanda umunyamurenge wese ukekwaho kuba yarakoranye n'abanyarwanda mu kugambanira Kongo uwo munyamurenge agomba gufatwa agafungwa umunyamurenge wese umubembe wese umufurero wese umunyindu wese umushi wese umunyamera wese Nyiringoma arahangaha bene wabona Nyiringoma bazwiho yuko bagambaniye Kongo bagomba gufatwa bagafungwa bene wabona Ngarura bazi yuko bagambaniye Kongo bagomba gufatwa bagafungwa kuzageza igihe u Rwanda ruzabona Kongo nk'umwishwa kuzageza igihe u Rwanda ruzabona abanyamurenge yuko atari abo gukoresha mu nyungu zabo nk'uko bishakiye nuko barafata abakoroneri bakabakura muri leta bakabakoresha mu nyungu zabo barangiza kubakoresha mu nyungu zabo bamara kubona bageze ku ntambwe ifatika bashakaga bagafata abandi bari bagajejeho bakabiyicira igihe kizagera abanyamurenge twibohore twenyine ubwacu ariko dufatikanyije na leta yacu nta gakiza abanyamurenge dufite muri M23 nta gakiza dufite muri AFC nta gakiza dufite muri FPR nta gakiza dufiteyo agakiza kacu kari mu maboko yacu kari mu bumwe bwacu kari mu mbaraga zacu kari mu gihugu cyacu kari muri leta yacu tudahagurutse ngo dufatikanye na leta yacu iri mu bibazo nk'ibyo turimo batwishe kuko bamaze kubivuga hano hirya kuri ubu rubuga twari turiho ubunyetwara ko twikorerana nabo twishwe ngo leta irebera mbasobanura yuko leta yareberaga twishwe si iyi ngiyi ihari none kuko muri iyi ngiyi ihari none irimo n'abarebera ngo mifatwa abarebera bukavu ifatwa umuntu ari kuvuga ngo bararebereye ngo mibunda ngo irasenyuka ngo bararebereye ngo mugashasha ngo irasenyuka abari ahangaha hari umuntu uzi mugashasha niho mvuka muracyari ko munkurikira ya turakumva niho mvuka ngo bavuga ngo hasenyutse leta byaruta Bunagana byaruta Goma byaruta Bukavu byaruta plene ubunyere bagazemo ni igihugu n'ubutaka ariko uyu munsi leta yacu igeza bikenera imbaraga zacu igeza bikenera imbaraga z'abakongomani igeza bikenera imbaraga z'umuntu uwo ari we wese ariko mbere siko babibonaga mbere bumvaga yuko ni ibisanzwe ni ikibazo gusa bumvaga yuko bashobora guhagarara hariya bakarwana n'abanyarwanda batukanye gusa ku kanwa bumvaga yuko bashobora gukora hariya twababwiye inzira zose bakoresha ubu ngubu bageze ku nzira yo kwica abantu bose ngo bavuga ngo ikinyarwanda ngo abantu bose bitwa ngo ni abatutsi bageze ku ntambwe yo kuvuga ngo babice mu gihugu kugira ngo baheshe u Rwanda ingingo yo gukomeza kwigarurira ubutaka bw'igihugu cyacu mu gihe rero dukomeza kugendera muri ayo manyanga kandi tukaba bafite abantu babo bari bafasha kubishyira mu ngiro bakaba badafatirwa ibyemezo ni ibyo nimwe twakagombye gushyira mu ngiro naho abantu b'abanyamurenge bakiri inyuma bakayabirwanka inyuma ya Red Tabara bakayabirwanka inyuma ya twirwanaho bakayabirwanka inyuma ya M23 bakayabirwanka inyuma ya RDF abangaba ni urupfu gusa bahe bashyiga nta kindi bazasarura ni urupfu murakoze Imana ibahe umugisha ya ntangarura urakoze ore sana no kwihangana